Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo-ke uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox lapho ku-TikTok usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obenaso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Ake sikhulume ngamagundane namuhla. Ngiyacabanga ukuthi amagundane siyawazi sonke, kodwa ngizofaka isithombe. Amagundane-ke uma uwaphupha ayavela njengomuntu ongaba isela, ongaba nomona nomhobholo. Umuntu-ke ozocabangela yena yedwa ukuze kumosheke ikusasa lakho noma lomunye umuntu. Awuphawu olubi-ke uma edla ukudla ngoba khona umuntu onomona ongakufiseli ukudla, ofisa ukuthi ulahlekelwe okuhle namathuba amahle. Kodwa kunomuntu-ke okumele umqaphele osondele kakhulu nawe. Kanti-ke kubi uma amagundane edla, kukhomba ukuthi-ke khona ogaqela ukudla amandla akho. Uma unombuzo buza kwi-comment la esizokwazi khona ukuthi sikuphendule. Kanti uyakwazi-ke nokusicela inamba ka-WhatsApp lapha ku-inbox ko-TikTok, usi-follow-we nje yonke indawo ukuze-ke ingene kuwena i-notification mhla sesifaka le mpendulo ozoyibuza .